Okay, Papa. Let's go. Muka Papa. Nice kan? Papa tengok tutorial untuk jadi hodoh ke? Come. Huh? Huh? Apa ni? Like to blow micellar water. We're gonna take that shit off your face. Tak. Kita nak tunjuk muka Papa yang natural. Papa kan natural beauty. Cik. Betul lah, Papa memang natural beauty. Tapi kalau macam tu, kakak pun kena cuci makeup lah. Sebab anak Papa pun natural beauty juga. Alah, kakak pun natural beauty kan? Bolehlah matchy-matchy dengan Papa. Fine. Yeah, that's my handsome dad. And my cantik sister. Ya dah, I am naturally cantik, okay? Kakak, is that your boyfriend?